And on behalf of Reverend Elder Palibua Lakitano, myself, and also Dr. Yese Tuwal, who's also with us. We have been called upon to host this lovely gathering. So here again, I greet you in the name, or we greet you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I am sure you found your rest last night as also a blessing in this land, Sunshine Land. And we welcome you this morning as we head towards the actual celebration of our 20 years in partnership. It's a memorable day. It will be in the future as we come and gather as servants of our Lord Jesus Christ, not only of the Ephata Asa, but also of the United Church of Christ. I'm sorry, not by name. I'm not so fluid with the names, but we are here recognizing the beauty of our one calling, and that would be to bring both sides of the coin into full realization of this partnership towards the next, hopefully the next 20 years. Ile mabano le ditaya ia mai sume ko ina ma ia le mo le Ephata Asa. If you mai lo fia mai le telefono male mando le laulala le sume le telefono ia male sume filo tusi le kalisia wa ate na le foi ta mai o le sume le telefono ko miti le torino mando mai le kalisia na sume to ina mai California ia foi masuia le Ephata Asa le neto wa yang Ia leo, ma leo tau mori o le nei tanga mana mai se le sumai a Yesu Tuwal. O leo mo whanana mai e nei wha mai. Ma kutu tau osi o sia le nei whailo inga i mona ana tanga se i o. I se nona koe aso, ma se nona koe peimi e whata mafa, ma wha whailo e wai i lautou ia ma lautou man. O ama wha lea tunu, sa wia se taini. Ia tātou so atu lea i se tāu a leo tātou whai atu le nei tāna wema le au tele me whaewa. It is customary in our setting that we greet you in the Samoan way. So welcome.
fai ma se leo, a fai ma leo, e marata le hala ka maro ka msa. Ia fa ma muak, ka wio se ka buai. Fa kari a ia e ka ko se fai na ke kaeo. Fa ki ana o fa ma le ma leo le kua. Fa ko le mo su ka sa ma pa ama ri su si ma le fa ka ka. Ministry partnership and ministry and mission. O ia ma ko wasa. Ia ka o ki o le wa. Ka fa le ka fa le wa le ki ko wa fa fa o ia o maru ki ka fa. Ia o ka ku le ia a ko ia ka wa o se o ia o maru. E ko mai ia o se na ma tu ai se o ki ka se ia ki ka ko ia le. Ia ma ko ia me ko ko ia ko. E na ni ko ia ko. Ai te o fai fa o ma ia ko le me. Why are we here? Yang ko, aku malam aku le, kaya orang tu, aku kalau yang dia yang solid, ni maya saya umur, wow dia, aku mai di kantor kantor yang, jadi koi yang mai jadi fakir dia maya yang dia, yang dia kau bermaku yang itu, aku boleh lepas mengumpulkan yang berlalu. Ai le galo foco e fai o play o war no marco do ya famoso con familia de Caiao e con su vea fa no le o mamá sa bo du ta kwaso se fu mai pa me pa fai ia va ai o fa oro le o papa vai a lo ia o lele sa ai ka ya lalo ngai nei ara ai ka sa sa pagi ai ku di man bai o ya pa ia o kasi ga fa ki o ala o la ku kasi ia fa o pi ia ko ko wa so ka ko ra ba nei ka ya o ka ku le o le a so ri ma ia le se uma ai le pa i fo le ba a ka ka ya ni o ka sau ki ale le ai le ai se un ka ka na ngai la kia ai fo ka ro fo ia mo fa la mai kai pasa ska ko la no lo kai au ko u mar kai au digo kai au ko ia mar kai au man ia kai au ma so pa pege ke mo ke kai na mai mala ke le mo ko ia fa ko ia fa ni nei se ko ko la mali ai mai kau dau ko ko mai o kai au le ko ya sai ba o le ko fu dia i mai wa o ka o ko ia sa o uma ko ni fa a o fa su ba se ma o kai au le aso wa ki ko fa mu o ka ni wa le o kai ko le ka ko wa wa ma ma o mai ma ko ma le ma wa le wa ko pa ia wa o fia ma a kai au fa mai o le ya ka fa sa ina wa ka singa mo le ka ko le fa ki ai fenale mali ai dau o rio o le o ka ko vai ko lo wa o le mai ki sa a ka ko ka pa i ka ano sa mai ai le a fo mai ai a fai kau su kai a so no ma sa su mai ko me ya e pa mai fai ka ala ia o ko wa ki o mai ai fa kai la le so lo fa mo mo io le o kala me le la ki mo ma ko le ko fai ko fo i ba mi vivo ka lo mo ma o ma ao Rele o kari whagari le rofo o kako ori. Rele o ia kau awa ko whai kua ma so kako ora. O kako whaiwai whai whoma ria. I le langi mo maa le o kako papa. A whakaraia ia le kongi kupai kia. O kako whiwhai nei ngafa ka whai kua le o ngafa ka wake. I rumo mu ai le o kua mu. Vi ia o kako ori. O loa mo mu ai nei nga kua awa uwhi awa wafu de lea kau saka. Wa ko le au te au ko kai ko mo kai sua wa e sua i ko ko le sua wa fa mai lu ke la o so ge ko a ka au i ai le ko ka ka la fa ma ma sai ni ko ka mai la i fa le apa i ni no lo ka la ko me ya mai ko lo mo ka ye ke o lo mo fo i le ga yama a o fa i lu ke mu o so a se ko ma le lo mo i ki ko ka ni le o mo ni ya so fa ye le ni ka ko ki oli mo fia jai ia o lele o kura whonga le maku ka sa ili fua. Kua whanuke le maku a wako o whokwai mako o muriai. O kako whamunga kuinga i le so, le lua suka usanga le osi ngā pekainga mo whai ngā pāhanga le inti sipa le whakahaka. Pi ia kako ka pāu rangi.
Ole le kau kau por fa ko moi. Au fa ko moi ko kau. Ole la au le ora dia. Ia o ka ko kaiao. E ui ai kaiao. Kaiao le ku kaiao o ka le. E kasi ar kaiao e fa ka ko ko kaiao. Per kaiao ale no fra ye Yesu la ngau so sole. Ko ye kau. Yo ko a ko fai ku la so. Pa kiso swafa ko ko ia ko male alo male ansa. Ia o le mako male au fia. Fia mai lau ko ina man pa ia le whakaasa. Tangu kaiao. Kaiao lo fiat lo ko whakarua. Ia o kaiao lo ko la wingo ko whiau man male a polere wao e sa hoa. Maka ko pale ai so kako ala i pa hoa ko whiau man male nei. Male ola i whakapau sa wia kako ni. Ia e sa gai ange ia ai o kako whino ina. Wa ole le ko manu mo ko le so le fio mai o le UCC. Fio mai o le Triple K male. Ko viki ko fia. Ia man manu la o mai la malanga. Ia ia ni kai ai le fio ko le fio mai kai fogo man manu la la pa ko le pa ka. Manu le fio mai o kai kai la ko ina fio. Pa ia la ko ino ko ma o le kalesia. Su pa ia la ko kai ka on par ko pa ia o le ia i suare le lo palo pa ko ina pa ia ko ko ka 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 ia wa ye ia wale suwa ko to ina ia la tanga suwa ko ina ia fola a ma lo so ku ia ta ko fa me mo ni ia su ia ia no ko le ku ia sa o mu ia i ko ma mia ia fa ke dai se bini o le ku mo ma ku ka ko lo apa wa le le ko suwa ka ko ma la ko so mia me le lo ko le ku ia ma mia ke le ka ko so so ku Vamos
Next on the program this morning will be the names given to all our guests